svoje vlastito bogatstvo koje su stvarali na grbači radnog čovjeka. U to je umješana ne samo crkva, kao crkva, ja ništa nemam protiv vjere, vjera je dobra, vjera u redu, ali da budu ljudi toliko gramežljivi unutar crkve i unutar vlasti, koje jednostavno čovjeka dotiralo da bude prosijak i da mu jednostavno dignu ono što je njegovo nekada bilo. A to su tvornice, tvrtke koje on gradio i izradio. Oni su porušili, uništili i jednostavno pretvorili u pepeo. A on je iz pepela počeo od 46. pa do 90. to krvavo radio i krvavo izgradio. Da bi ovi moderni tajkuni, robovlasnički tajkuni, da bi stvorili jednu određenu granicu, barijeru, gdje je samo njih 5% super bogato, uz njih se još nadoveže 10%, to je 15%, od 15% njih još nekako u njih živi, a 70% ljudi je osuđeno na jedan određeni